Kei te tāria tonutia e Peter Sharples he whakautu i te minita i te manatū whakahiato ora, ara ia Paula Bennett, e pāna ki ona mā nukunuka i tuhi ara e ia kia Bennett mo te hōtaka Family Start. Hei te hongongoi, mutu ai tā te manatū whakahiato ora tuku pūtea ki ngā ratonga Māori e rima. Hei tā Paula Bennett, kāre aua ratonga i te whakatutuki i ngā whāinga e hiahia tiana. I mauake te tūmuaki takirua o te Rōpū Toranga Pū Māori ara a Peter Sharples, ia mātou o te karere i te rangi nei. Ko enei rōpū mahi Māori, tino rō rawa rātou e mahi ana mō tō tātou iwi. Nā rira kārau e tino tautoka ana taukati ngā pūtea kia rātou. Engari kia nuku atu rātou ki te taho rātou, ki te arahina rātou i te huarahi e pirangi ai rātou. There's legitimacy and truth in what Bennett says. Her timing is wrong, and her timing is not a coincidence. Whānau Ora is reports coming out to set up a whole commissioning agency for it. Yeah, and I suspect that we're the meat and the sandwich over her and a couple of her mates in cabinet not wanting it. O tēnā tētahi whakaaro puta mai, te Whānau Ora versus the MSD. I met with the manager of Family Start. We had the conversation that he'd give us time to do a turnaround, and if the turnaround didn't work, well, cut the contract. So we had that agreement. But hey, the turnaround has occurred. Kei te mohi o tātou, mehe me ka mahi koutou ngā hōtaka o te tari Pākehā. E rere ki e te whakaaro Māori kia whakatinanatia e nā hiahia, nā reira ko tāku e pirangi kia noho tata te tari me te rōpū e mahi ana. No, it's a reputational risk issue, but we've got 71 contracts. Now why is it that we're okay in 70 others, okay, and we've proven a turnaround in one that I acknowledged last year we had some difficulties with, and all of a sudden it's a major. Now the timing is just too coincidental for me. Kei te tatari au mō ngā ripota ka hara mai ngā te tari MSD me te TPK mai ngā kaimahi.